Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komisi bentaban snok tilang bat ka sorkar nagabentaban yakon ya ka klam COVID kat kendai ha jela ka Ribhoi College ka wei na kijaka puli ba pauna ma Ribhoi District kalami syakmat ban no yau senyang syaka Chief Minister's Relief Fund da ka song pisa ka balalong kumba nrifu arajar tengka ketiga song pisa ka dairu ka balano senyang lang nado ginong trei bat ginong hikai jong kani ka college ka ba kilapan mi lengba ka bainong trei jong ki ka ba shisngi bala IT no ha ka nyu tarik unailar arajar arpo dau ba SSR Bamon u principal bat ka kong RM Shila assistant professor ha ka kti jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong RM Kurba Hanongpo nakaliang u principal ka taiga college ulaong ba kinong tray ka college kila shim ya ka senjam ban penmi pisa nakabenta ban no senyang lem sya ka sorkar hakum kani ka por bakandang la ban pentulun yakikam khamtam ban yakun ya kani jingpang khlam covid khat kandai ha ka jela ka badang sapriang bat por state kat badang mi kisngi kalau mai pa panino senyang lem sya ka kam ka ba onsang kabagi fees menta kelek sedang ke peteng dari India baju jelas ini bagan jitu jingkelong begino senyang siapa ni kaklam melasa keleng ya kejelas ini bat kemat scam bagemba kali senyang ini tapi sebelum mengenai itu bagi ya no lang nampak belum baju mentoi yang jelas ini